bije gufasha ikintu kinini cyane umuziki w'Uburundi kubera ko dukunze kubona abaririmbyi benshi bi branding gutandukanye bakibrandinga muri byinshi aho bamwe babita nandi mazina menshi atandukanye bakabita amazina bivanye n'ivyo bakora ndibaza neza ko no shira hamwe ryamwize bivanye nuko ribone ngene yicuruza ku mbuga ngurukana bumenyi kandi koko ico baba bakeneye no kugira ibihugu byabo bishike kure nibaza ko bitegerezwa kubafasha kuko hajya iyo ubonye mugenza wateye intambwe simvuze ko abandi bose atantambwe baratera iyo ubonye mugenza wateye intambwe nawe biragufasha kwiyumvira uti mbega we yakoze iki kugira agomwe nawe bigaca bigutuma ko wongereza ingufu mu byo uri kurakora kugira nawe hirya yeje bakugomwe hanyuma ku muziki w'u Burundi akunguko kariyo kuko wabivuze twabivuze mu ntango nandi muri Tanzania niwe aserukira niwe ambassadeur cyangwa niwe brand ambassador wari no shira hamwe muri Brice Melody mu Rwanda urumva yuko nawe bazokenera kumenya ati nawe bari basanzwe bamuza ati mbega uwo Natasha we bamugomye iki umeze neza ego ndanezewe cyane nkaba nabashimiye kubona mwaje kudushigikira nkuko yabivuze bwa mbere na mbere nagira nshimire ishyirahamwe rya Azania kubona yanoye nka ambassadrice cyangwa ambassadeur wa Azania ndashima cyane kandi ndanezewe cyane icyo novuga kuri Natasha ndi umukozi murabizi kandi umukozi mwiza ndibaza bazoshima bandani numva fise umunezero cyane gose icyo nobwira abarundi ndabahamagariye bose kugira bahurumbire ibihingurwa nuvuga ibi kuri Azania kugira bamenye ifarine kubera bafise ifarine nziza cyane mabonye n'amasabuni kandi bafise n'ibintu byinshi n'imigambi myinshi kujya muravye Azania yo muri Tanzania Azania Group ibintu byinshi nukuvuga igihe bambwiye ati Natasha dukorane icyo ubwa mbere nababwiye murindire kwanza ndabe iyo farine ndabi ivyari byo men nasanze kuri Hotel de la Tanganyika murabizi nasanze kuri Hotel de la Tanganyika batangiye kubashorera muri 2019 mvuga oyas rero sinovyemera reka rero jewe nyene mu nzu yiwanje ndayiteste ndabi farine ngire la bitumbura murabizi bitumbura ndatangura ndakora icapati vraiment ni farine nziza cyane gose kandi sinda benshi bazoraba sindayibona nga mu Burundi isukuye neza imeze neza kanovera rero ndabashimiye rero nobwira abarundi karibu kuri Azania bazoronka ibintu byinshi kandi byiza murakoze cyane uno munsi akazina kanje ni La Azania siku Natasha ni La Azania. Kwanza ni kuwapongeza Azania kwa kuweza kusign contract na msanii mkubwa sana wa hapa nchini Burundi. Ni msanii ambaye anafanya vizuri na ni msanii ambaye ametetea nchi yake mara nyingi sana na akaweza kuchukua trophy nyingi hapa Burundi pia na nje ya Burundi. Azania leo mna sign contract na Natasha. Umesign contract ya miaka mingapi? Natasha ataweza kutumika na nyinyi nini? Ni mumeweza kusign contract Tanzania na Nandi, Rwanda mkasign na Bruce Melody, leo mnasign na Natasha. Ni vigezo gani mnakuwa mkiangalia ili muweze kusign contract na Natasha? Na niweze kumpongeza Natasha, ni mtu ambaye aliweza kutumika kazi nyingi, tena kazi ambazo ziliweza kufikisha nchi yetu mbali. Alifanya kolabo nyingi sana. Leo kama iko anapata matunda haya ni kwa sababu amefanya kazi na kwa bidii na kwa upendo. Asante sana. Swali langu ni hilo. Ili aweze kufuatilia vizuri zaidi. Alafu na contract tumesaini ya miaka 2. Kwa hiyo kuanzia sasa mpaka miaka 2 inayokuja itakuwa anatumika na sisi. Mnajua Natasha bila tu sio kampuni mimi nafanya kazi kama mimi kwa kazi zangu mimi mwenyewe. Imagine sasa kazi za Azania na waza nitapitisha na nitaweka bidii ili hata wao wanifanyie tena zingine contract. Watasema Natasha
miaka 2 ni ndogo, acha tufanye hata miaka 10. Unakutana na mimi naishi na wengine wanaishi na tunakuwa niko fresh. Na wengine pia kampuni zingine zitaanza nitafuta kuona kama nina bidii nimefikisha Azania. Kuna sehemu ipo kwa sababu ni kampuni kubwa na ni kubwa kabisa. Lakini wataanza sema Natasha kuna sehemu alifikisha Azania, kwa nini na sisi tusimuite ama tusiti wengine waimbaji? Na nawaza nitatumika, nitafanya kazi vizuri na watu watapata vitu vizuri kwa sababu watanenepa, na ule mwana atakuwa anataka kugonda atagonda, kikula mandazi, cake, inaelewa. Sasa kwa Natasha kuna raha na kuna kazi. Hapa ni kazi tu, yeah. Maana sisi ndio tumefanya au wakubwa companies wamjue, wamuone na waone kazi zake. Na tungemwongea tena makofi pia tena. Asante sana watangazaji. Kwa kwanza nipongeze Natasha na namba. Kupata na muda wa kusaini mkataba na Azania ni kitu kikubwa sana na ni kitu ambacho kitafanya muziki wetu ubadilishwe jina. Na ningependa sasa kuuliza Natasha na namba. Natasha, je, hii contract itasaidia nini muziki wa Burundi? Asante. Acha ni washukuru waandishi wa habari, wa journalist, nukuri ndabashimiye cyane. Aho ngeze ndibaza ni mwege muri inambwe ya mbere. Number 1 lazima sema ni nyinyi mnanifanya kuwa Natasha. Mimi mwenyewe siwezi, hata kama nitafanya mambo yangu, nafanya muziki mkubwa bila waandishi wa habari, mimi siko kitu. Na pia mjipigie makofi waandishi wa habari, kwa hii kazi napata ni ajili yenu. Sawa. Ulikuwa uliuliza swali gani? Nifanye? Ulisema nini? Itasaidia nini muziki wa Burundi? Itasaidia nini muziki wa Burundi? Itasaidia sana kwa sababu kwa Natasha unaelewa, unajua kwa vitu ambapo ninavyo vikiongezeka hata moja kuna kitu kinasaidia. Kama Natasha mlikuwa mnamuona mweupe, leo nitakuwa mweusi. Hivyo kuna kitu kitasaidia kwa sababu unaendelea kuishi vizuri, naendelea ni timu yangu inaendelea kuwa vizuri na watu wa karibu, unakutana yale mambo mawili yalikuwa yananisumbua yananisaidia. Yeah. Naweza itasaidia na pia itasaidia wasanii kukua, na kwanza wasanii ni kutumika na nguvu. Kwa sababu kuna watu ambao wanajua hawatuoni, hata basi nitoe nyimbo kamoja hivyo, lakini watasema hata sasa tufanye kama Natasha, hata tupigane. Kumbe miaka 5, miaka 10 kuna kampuni 2, 3 sitatuone. Lazima, kwa sababu wako na mambo mengi, vitu vingi ukiangalia, sio tu kuna unga wa kusonga ugali, lakini walianza na farini, leo wakaleta tena sabuni. Sabuni ni mpya wanaleta, lakini farini wanatengeneza hapa kila kitu. Ni kusema kila kitu wakileta kipya tunasign, kuna gisi maongezi yanakuwa nafanya pia. Na sio tu Natasha, leo tunaweza sema hata mimi mwenyewe naweza sema siwezi baki mipeke, acha niite comedian ama mwandishi wa habari, kwa sababu ukiangalia tena Tanzania hivyo wanafanya. Na sasa kuna mwandishi wa habari anaonekana sana kama number 1, number 2 hivyo, na anatangaza sana. Tunaweza kuwa hata 3 4 itatokeana sasa na mimi, kwa sababu wao ni wapya hapa. Lakini sisi tutahakikisha, kama mimi Natasha nitahakikisha Azania inakuwa number 1 Burundi, kwa sababu wana vitu vizuri gisi nimeongea. Ni kila wakisema leo mkate wameugeuza hivi, lazima nitaongelea watu wajue. Wakisema leo ongelea sabuni, ni hivyo. Wakisema leo ongelea unga wa kusonga ugali, kuna vitu vya mandazi, unajua zile dawa za mandazi sio hizo wanaziita ya kuvimbisha hivi, yeah. Sasa hayo yote wanafanya, lakini wanafanya Tanzania. Ndio kampuni ilianzia pale, ni kubwa. Sasa wakati wananambia leo tumeleta kazi mpya, naelezea lakini siwezi taka kuwa mimi peke. Unaona kama wananiangalia kwanza. Wakiona labda anafanya vizuri, nitaanza propose, ama wao pia wananipropose, Natasha kwa nini msiwe 3 ama 4? Na mimi nitaanza furahia sana tukipush kazi nzuri kama hii. Na wageni wakifika hivi wakituletea mambo kama hivi, lazima tufurahi kwa nchi. Ndio kama alivyosema kwamba kwanza lazima tutakuwa tunamwangalia vipi performance yake ilivyo. So kama akiwa na tamasha au concert pia hiyo itakuwa inaweza kutusaidia sisi, kwa sababu nafikiri watu wengi wanakuwa wanapenda kwenda kwenye concert na matamasha ya kadhalika kama hayo. Kwa hiyo tutajadiliana vipi kusaidiana. Hii ni kusaidiana, mimi namsaidia na yeye pia anakuwa ananisaidia. Kwa hiyo tutasaidiana vizuri ili wote tufurahike. Unajua inafanya unga na zingine mambo watatuambia jinsi siku zinaenda.
kama Natasha siwezi kwenda kuwakilisha kitu kinafanya kama Azania, lakini leo maji yakinitafuta naenda, soda ikinitafuta naenda, benki ikinitafuta kama nimeshamaliza mkataba na mwingine naenda, kwa sababu ni vitu ambapo haviendani. Ni kama ingine hotel, siwezi enda kwa ingine hotel kwa sababu mimi ni ambassador wa Hotel Cap de la Tanganyika, siwezi kwenda. Ni kusema hotel kwa hotel siwezi, ndio hivyo mkataba huu. Ni kusema sehemu yoyote ule mtu ambaye anataka kuniita mimi kumwakilisha kama Natasha, mimi niko hapa nitalamba, kisi inaitwa La Bamba Tanzania. Tunaenda kutoa zawadi, tunaenda kutoa mtu ambaye kuna labda walisema neno Azania, wanauliza question, mtu akiweza tunampatia kama hivi mifuko 2-3. Lazima nitakuwa sokoni, nitakuwa kwa mwezi lazima patakuwa hata show concert itakuwa hata mikoani, kwa sababu ya kuongelea Azania na waielewe zaidi na wa test unga gisi huko. Nyimbo lazima itakuwa na sidhani kama hata mwezi tutafika. Nyimbo lazima, si unajua mimi lazima siwezi ndio tunaongea hivi bila kuimba, kwa sababu miaka 2 ni nyingi. Kama kuna nyimbo haizi kwa sawa, lazima pakuwe nyimbo na watu waendelee kuisikia. Nika kitu katoka kafupi sana, kakuelekea tu Azania, lazima patakuwa nyimbo na mtafurahi nyinyi wote, mtagonda wengine wanene. Si Azania iko hapa farini. Of course turacari muri Azania nkuko muri ko murabibona no muri Mvikazi Natasha Ngendabanga canke La Namba La Bamba La Boss ahejeje gusinya kontra yo gukorana na Azania, aho yifadikanyije n'abandi baririmbyi bo muri kano karere ka East Africa. Ndakwibutse yuko Azania yari imaze gusinya kontra na Bruce Melody kuva mu gihugu cy'u Rwanda, yari imaze gusinya kontra na Nandi kuva mu gihugu cya Tanzania, uno munsi mu Burundi wasinyishije Natasha Ngendabanga. Turi kumwe n'umumenyesha makuru asanzwe akurikanira hafi umuziki w'u Burundi, muramuzi mu kiganiro Cangamuka Show kuri Rema FM, asanzwe ari na manager official wa Mr Giba yitwa Vivance Emery. Vivance, ni bon? Ni bon man. Meze neza. Ndakomeye nuko ndagusanze muri Azania nk'umumenyesha makuru, aho Natasha Ngendabanga asinye kontra na Azania nk'umumenyesha makuru. Uvyakiriye gute kuba uno munsi amakampuni ariko arasinya amakontra n'abaririmbyi b'abarundi? Ya mbere bwo nagira mbande ndagushimire, ndamutse n'abariko bakurikirana kino kiganiro. Kimwe gusa novuga nuko ibi ni bimwe novuga yuko ni nyishu canke ndabivuge n'umwimbu ubuvuye mu byo umuntu yarimye, kuko hari abaririmbyi benshi nga mu Burundi ariko ubonyishira hamwe nk'iri Azania rikomeye cyane nkuko babivuze, arisanzwe rikorana n'abandi baririmbyi muri East Africa community, nongere ko bakomeye rigomwe. Natasha nuko byerekana yuko bamwize neza, bararaba kuko urashobora no kusanga bana nabajije n'abandi bantu ata mu Burundi ninda bikwiye. Urabona ko n'umwimbu uvuye mu bikorwa uno muririmbyi kazi Natasha akora. Urazi ko dufise benshi muga bahise mwe, kandi amashiramwe nk'ayakomeye basinyana n'umuntu babona yuko anapostinze n'ikintu cyabo n'abantu n'ibihumbi 10 cyangwa 20 bazobibona, nukuvuga bigira impact. Nibashobora gusinyana amasezerano n'umuntu bazi yuko atazobateza imbere, kuko aha ni novuga yuko ni ganyaganya. Vivance, ukurikanira hafi umuziki w'u Burundi misi yose, ugwana kugira ngo umuziki w'u Burundi ushobore gushika kure. Ibi bintu Natasha koze no munsi canke ibi bintu Natasha bamukoreye nka Azania, hari ico bizofasha
gufasha umuziki w'u Burundi hari ico bizofasha bandi baririmbyi b'abarundi no munsi nabo bataronsa amahirwe yo gusinya muri Azania ya nibaza ko bitegerezwa kubafasha kuko hajya iyo ubonye mugenza wateye intambwe simvuze ko abandi bose atantambwe baratera iyo ubonye mugenza wateye intambwe nawe biragufasha kwiyumvira uti mbega we yakoze iki kugira agomwe nawe bigaca bigutuma ko wongereza ingufu mu byo uri kurakora kugira nawe hirya yeje bakugomwe hanyuma ku muziki w'u Burundi akunguko kariyo kuko wabivuze twabivuze mu ntango nandi muri Tanzania niwe aserukira niwe ambassadeur cyangwa niwe brand ambassador wari no shira hamwe muri Bliss Melody mu Rwanda urumva yuko nawe bazokenera kumenya ati nawe bari basanzwe bamuza ati mbega uwo Natasha bamugomye iki ahijye turashobora kubona na collabo hagati ya nandi na Bliss Melody kuko no munsi bari mu muryango umwe ndagushimire cyane Vivance urakoze cyane am pro de MC yes nuko turerekeza hariya ariko na mugenzi wacu Landry Promoter no muvumbuzi musanzwe mumuzi nawe nyene turaza kumwegera atubwira ingene kino gikogwa akibona mbega nakaye kunguko umuziki w'u Burundi ugiye kuronka mambo vipi ya safi kakomeze bien ami pro show ndabakunda cyane gose nitwigera tunakiretse twicanye tugwaye ariko ndabuze kwikingira corona virus ne mpamvu ami pro yakoje mikro turi muri Azania aho Natasha Ngendabanka ahejeje gusinya contrat na Azania yari imaze gusinya n'abaririmbyi benshi ndavuga Bruce Melody kuva mu Rwanda nandi kuva muri Tanzania hari ico bije gufasha umuziki w'u Burundi mbega ino contrat wewe uyivuga kwiki nk'umumenyesha ya bije gufasha ikintu kinya cyane umuziki w'u Burundi kubera ko dukunze kubona abaririmbyi benshi bi branding gutandukanye bakibrandinga muri byinshi aho bamwe babita nandi mazina menshi atandukanye bakabita amazina bivanye n'ivyo bakora ndibaza neza ko no shira hamwe ryamwize bivanye nuko ribone ngene yicuruza ku mbuga ngurukana bumenyi kandi koko ico baba bakeneye no kugira ibihugu byabo bishike kure kubona mu gihugu cy'u Rwanda umuririmbyi Bruce Melody kandi akomeye cyane muri Tanzania nandi mu Burundi dufite Natasha Namba ni ikintu gikomeye cyane bino neza yuko umuziki wacu uri kuratera intambwe kubera ko ntibari kwiyumvira gukoresha umuririmbyi wo mu Burundi mu gihe batabona neza ko atatera imbere bayibona mu canke batabona neza ko ashobora gushikana ibihugu byabo kure Natasha afite imiduga myinshi afite amafaranga atari make ariko sinibaze neza yuko amafaranga haramwe akora mu bindi bitandukanye ariko nenda akora mu muziki ni binashobora kwandika mu mateka ndetse natwe biraheza bikaduha ishusho giza ku gihugu cyacu ndetse no kwari imvye bacu b'abarundi tumaze iminsi tugwana tuvuga dutama kampuni y'abarundi ntafasha abaririmbyi b'abarundi no munsi Azania irabikoze mu gufata Natasha Ngendabanka mbega abandi baririmbyi uno munsi numunezero kuri bo canke ko ari Natasha gusaronse numunezero kuri bo kubera ko hari abandi baririmbyi tumaze iminsi tubona basinya ama contrat atandukanye abaririmbyi nka ba Alvin Smith n'abandi benshi tumaze iminsi bako barasigninga ama contrat ndetse hari abandi n'abamenyesha makuru bamwe batangiye kwizerwa n'ama company atandukanye ico ni ikintu cerekana neza yuko abakuru amashira hamwe ama companies atandukanye ariko aratahura agaciro k'umu artist mu gicacu cy'u Burundi ndetse je ku bwanje ndabona ko nziza kabaririmbyi ndetse bakwiye no gufatana mu ndago bakanakezanya muri rusange kubera ko ni igurwa ciza no musari Natasha ejo ashobora kuba arundi muririmbyi nimbe je yari ravashe ejo ashobora kuba arundi muririmbyi ahubwo dufosaba ama companies atandukanye yuko ushigikira abaririmbyi bacu b'abarundi kugira nabo bashobore kubeshwaho n'ingabano basanzwe bafise yo kuririmba mu gihe tuzi neza ko banahembwa n'ujya mutaye bafise ari gyojwi ndagushimire cyane la thanks so my brother umukameramani mbega bamwita gute yitwa Silva nitwigera tunani